veče svim prisutnim. Prije svega žao nam je što večeras nismo sa vama, ali kao što znate, sutra navečer imamo jako bitnu utakmicu i nadam se za sve nas da će i te naredne dvije utakmice proći jako dobro. Čast nam je što smo nominovani, ali mislim da je najbitnija stvar da sve ono što smo do sad radili i odnosno što ćemo da radimo u budućnosti, radimo iz ljubavi, odnosno to je nešto što nas ispunjava i imamo mogućnost da pomognemo i to ćemo raditi i u budućnosti. Za mene sve što je Edin rekao i ništa drugo, ali na kraju isto hoću da se izvinim što se ne mogu priključiti ovu noć i svi znate što nas očekuje ovaj vikend, ali isto mi je velika čast biti uz ovih drugih nominacija i ljudima koji su prihvatili ovu nagradu. Za mene isto velika stvar pomoć drugim ljudima, radim zbog svoje želje, da pomognem kome god mogu i natjeram isto drugi ljudi da isto tako rade. Nažalost, situacija u našoj državi jeste kako jeste i tako da moramo se svi potruditi da pomognemo što više ljudima moguće, djecima i da smo svi zajedno tu da napravimo bolju državu i bolju budućnost za sljedeće generacije.